parce que on fait on ni bouye modo no inna ko kanko ni général kanko ni landon ko ni mais non moi je le considère pas comme un président marbe hakkile fam ben faut considérer comme lando parce que lando wawata wonde hara hay ko juulirde be naati day e pinkaaje den be fewtina jama on ko lando hombono lando bandi min mi anda ko juulirde den sa acceptanta yo o juulo yaton parce que be doit ka ndare be naati day pade mabbe den be naati day pinkaaje mabbe den be fewta jama on ka dum do fu ko aynugol neddo goto ndare video mi do posti ko page Facebook ko Umar Sisoko Embalo ko Morlay Silla wadi reportage on Umar Sisoko Embalo na naate saare den no ar ƴewtagol golleji ko wona gollede mais ndaro non Umar Sisoko Embalo non o do non waddo dum do non fewndo do den ni ko wona do e contestede ko wi'a do wondema himo mo sali organise de élection daton parce que daton fe'i o inni non kanko jonni date mo organisata on élection jedi mi anda lebbi jelu joni dum don non wobbe no wonani wobbe wonana joni miijito non on don non o yalta non ko quartier ji ni hara o joga hara hay soribe accompagne be hay goto jogaaki finkaari fewtini goddo ko hay yeru soribe mi anda ko be jelo hay be duuda yeru jokkube mo ben hay goto yaltina finkaari mo be no joge jippiniri ni juude mun den enen ono wiibe Mamadi Doumbouya no laami ben lagine wallahi on dayni hoore mo onon yiɗon onon on hersa yo lando inneteeɗo ko oɗo woni lando hara haysi ko nder kalum o seppata hara ko nder kalum ɗon ɗen ko waɗata ɗon bicyclette ɗon ndaare otoje ndaare char de combat je ndaare pinkaje ndaare onon ɗum ɗo hersina on yo ɗi image ji ɗo ɗen et puis ko ɓuri hulɓinade kon ɓe yaltina ɗum ɓe mantora on andi on lanni wonde kulle onon wonɓe mantorde Doumbouya ɓen fop on lanni wonde kulle parce que ko kulle tun banu adama wawata weltorde ɗum ɗo banu adama wawata weltorde Doumbouya ko ardi lagine ko eno ardori lagine non ndaare pagay ko waɗi ko axe ko fo ɗe balɗe ɗo sabu photo makko ko hana kanko tigi mo waɗi saria interdisude konko waɗa ɗon ko ɗi mouvement de soutien ji ɗo fof ko kanko inni ɗum ko interdit parce que ko ɗi mouvement de soutien ji ɗo addi yo ɓuri temeɗɗe tato maayu 0 kore le 1er décembre sabu ɗum ɗon ɗen yimɓe no maayiri ni ha joni investigation mo ɓe wino ɓe waɗa on enquête ji ɓe wino ɓe waɗa ha joni hay fus ɓe wolani fi honɗum hatta ɓe wola hiɓe andi ko kamɓe woni coupable ko hombo perdi na mayɓe perdi miijito ɗon noon woɓɓe no jogi ɓiɓɓe mum woɓɓe mi nanno témoignage woɓɓe go mi anda ko ɓiɓɓe maɓɓe tato maayi toon nde wotere yawnoɓe yeeyugol mi anda ndiyam mi anda honɗum c'est-à-dire c'est incroyable donc hara noon kanko Doumbouya sabu photo makko on ɗum no waɗi pagaay wi min yon e saare nden hande aduna Allah fop image ji ɗin no yewde partout barki Allah e internet parce que si internet alano no sokiri média ji ɗin ɗo ni hay goto humpitata noko hande noon ko tongata koye wadde hare aduna fof humpitike ɓe sikkuno wondema si ɓe fermi média ji ɗin hande kadi hare ɓe waɗa ko ɓe faala awa on fermi média ji ɗin kala ko wonɗon wadde ko hino yaarude no haniri le monde entier voit meɗen dénoncude fop kala ko feƴƴi men dénoncay par ce que ko fi honɗum ko criminel yagal ngal wonɗon hollude ngal kanko Doumbouya hande si tawno mo heddori sens barki ko ɓuri fanɗude on yi ɓe wonɓe wadde mouvement de soutien fo on yi ɓe ministre ɓe fof jokkuɓe mo inni no wallitade mo fiino jottora ko ɓeɗo fof o nangayno o soka ɓeɗo fop o nangaynoɓe o soka de A à Z o nangaynoɓe fop o soka par ce que kala innuɗo no wallu par ce que kala tawanoɗo e laamu Alpha Condé hande tawa no tawtimo no wallitade mo fiino wonira candidat on ko duwaɗo sokede kala tawtunoɗo UFDG inni no wallitade mo fiino darora o wonta candidat on no duwa sokede ɗum ɗon ko non woniri par ce que wonanɓe Alpha Condé ɓen ɓen ɗon waɗa coup d'état wonanɓe UFDG ɓen ko ɓen dartino inni ko kañum laamoto par ce que ko kamɓe gañi donc ɓen ɗon ɗiɗo kala ɓe himɓe mum tawti Doumbouya ɓen fop no duwa sokoyede Doumbouya noon simo heddori barki ko ɓuri fanɗude mo duwa nangude ɓeɗo fof sokoya ɓe wonɓe wadde mouvement de soutien ɗo fof hande ko wonannoɓe Alpha Condé e wonannoɓe UFDG ɓeɗo ɗen noon fof si nangama marama wonno Doumbouya haray no heddori barki seeɗa
parce que on tumati leydi ndin hettoto parce que on tumati wawete nantodirede wawete jodede yewte yehe à l'ordre constitutionnel directement fi honɗum parce que haray hande kadi duwaɓe heƴude ko kaso ɓen heeƴi ko kaso duwaɓe accitede ɓen on tumati noon o accita noon ɓe o soki ɓen par ce que ko ɓeeɗoɗen fof waɗi si ɓe wonɓe ko kaso no soka ko ɓeeɗoɗen fof waɗi si tawi wono billo ba e fonike menge goɗɗo anda ko ɓe woni donc awa Doumbouya no doit ardinde hakkille o régla o situation ɗo o régla o situation ɗo no ɓuri yawirde simo heddori barke imo doit régilde o situation ɗo no ɓuri yawirde par ce que pagay wingi ɗuuɗi ndaare ha hande hiɓe yawde hiɓe haɓɓiti ɓe waɗa e goɗɗum ko aksi ɓe holla Doumbouya wondema action maîtrisama joni ko doole ɓe woni yewde ɓe waɗa onon ɗon sikkude on yahi hollon ɗen doole ɗon ɗen waɗon ɗon ɗen mamaya han ɗum ɗon ɗen laatatako hay si tawi on waɗi on yaltini image ɗin laatatako he temma ɗon kan fo haray kanko himo andi toujours himo muuse hay si tawi hawri on ari on waɗi ɗum pansement on ɗumannike on waɗi bande danejo on buumi temmere nden kanko haray mo andi himo temma perte démagogie acce fenande accire ni jibugol ndi leydi yeete Mamady Doumbouya gonga maɗum yo Mamady Doumbouya ardin hakkil o soka on par ce que ko onon naati e penale goɗɗo huɗorta kamilu huɗora bible on prêta serment yeeso aduna Allah on fof yeeso jama on fof o dartoyo innon on wallaymo o waɗa goɗɗum go ko wona ɗum ɗon ko huɗino kon kanko Mamady Doumbouya ko huɗi kon signature makko on si tawi ɗum ɗon hande kadi wowoltake fi mum haray ala no ardora leydi awa haray noon onon noon woyoɓe ma ɗum ɗon waɗa ɓen fof ko duwaɓe sokede haray noon menen joni ko men faala ɓay on lanni feetude kanko koyo ardin hakkil simo heddori barke ko ɓuri fanɗude o nanga on o fof o meƴƴa on o yaltina sokaɓe ɓen par ce que sokaɓe ɓen sifa Aliou Ba e ɓen fof no dowa accitede fonike menge ɓen ɓe dowaka jogitede Habib Marwan en dowaka jogitede Ceerno Mamadou Ba Pite ɓen ɓe dowaka jogitede onon noon wonɓe natude ɗo e penale e jibugol ndi leydi hersina men hersina lagine fof hande aduna Allah fop no hersidi e Guinée sabu honɗum ko honno ɓe wata ƴettirde bouchejo ɓeyna ko ma on bouchejo yedda Allah yedda leydi ndin institution ji leydi ndin yedda jama lagine on fof wara jama lagine on waɗa ko faala fiituyo wonu lanɗo hara onon hiɗon wakkili ƴettugol ɗen geɓe ɗon halkon hay yimɓe mon ɓen yennon hay leñol mon ngol aybinon leñol mon ngol sadi daro ɗon fiyo leñol mon ngol fof sattinane fi tun hiɗon heɓi geɓal ma geɓum on hulata Allah on hersata mais kono ɗum ɗo fof ça va changer inchallah rabbi si tawi kanko heddora barke ko ɓuuri fandude fi régilgol probléme mon o Doumbouya nde o seeki wo nde ɓe terasimo ɗo wo on tumati haray hande kadi lanni par ce que haray mo be mon hande kadi ala fus ko haala e fi lagine ay on fop moɗon de A à Z mo on alita ko wowlon par ce que pouvoir ji ɗi fop min yi ko waɗɗon kon veste ji ɗi yiltidirɗon ɗi fop min yiiɗi donc haray a bonnanta nder salut